Nĩ thabarĩ ya kuma thoko-inĩ ya marigiti gũthiĩ Gĩkomba, Nyamakima, Muthurwa, OTC na Tiru. Atongoria aya arĩa mathiũrũrũkĩte mũciĩ wa Nairobi makiuga mũnini wa President Rigathi wa Gachagua ndekwenderio guoya na heo gĩtĩo. Ati wabunge wanaambiwa ati waende pale bunge ati wanifukuze, ati wabadilishe waweke kibaraka mtu ya yes ambaye hawezi tetea raia. Mimi naambia hawa, mimi nilipewa muda wa miaka 5 na hawa wananchi. Muachie mimi nafasi nikae na hii wananchi miaka 5. Na sisi kama Mlima tutasimama imara na mtu yetu anaitwa Rigiji, na tunatambua leo hawa viongozi wengine unataka kutuletea wanaitwa akina Kindiki, hawa ni wako. Nogia togero wa mana Rigiji eti wado ito. Todo adukinya ando icio turero ati no moke marehwo ona matingĩhota kwarĩria oro witũ ona rĩa twagĩa mathĩna tũtirĩ twamona ithuĩ twĩna njamba itũ ĩrĩa tũrũagĩrĩra na kĩrĩa kĩratũma mae kũmwenda nĩ gũkorwo ti mũndũ ũngĩhenio. Morotete President William Ruto makiuga niwe ũratũma andũ mahũre Gachagua. Hii kazi ya kuteua president na deputy president ni kazi ya raia. Hiyo hapana kazi yenu. Nyinyi mwende mfanye ile kazi mlitumwa bunge. Mutetee hii wananchi huko bunge. Muangalie sheria ya kutetea wananchi. Hapana subua deputy president. Sababu huyu haguziki, ndio maana hamtaki, na ndio tunauliza Ishongwa, kuanzia leo wewe koma, wacha kuuliza Rigiji. Rigiji yako na kura moja milioni 7. Gari bwana rais, hawa wajumbe wako wenye wanajificha nyuma yako, wenye wanaenda kufanya impeachment, tunajua wewe ndio kiongozi wao. Kama utawaambia wanyamaze, na ulisema hiyo siku ingine uliwaambia na wakawacha, mbona hii hujawaambia? We are in peace. Hata wakati umetuletea bibi mwingine kwa nyumba, na sisi hatuna shida na bibi wa pili anaitwa Raila Odinga, lakini usije kusema hata umetuletea bibi wa pili hata kwa sababu bibi ya kwanza ameshindwa na kazi. Gachagua kĩhĩta kũrũgama na Kenya arĩa mamuthurire, gũkũ akiuga kũrĩ na maũndũ marabatara kũheo ũritũ makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ gũkĩra gwakĩrĩria ũteti ithenya-inĩ rĩa kũrutĩra mũingĩ wĩra. Mimi nilipochaguliwa kuwa naibu wa rais, hata rais nilimwambia mimi siwezi badilika, mimi ni mtu ya kutetea wanyonge. Hata nikiwa na kiti kikubwa lazima nitetee wananchi wa Kenya. Ihinda-inĩ rĩu maugĩte matigwĩtĩkĩra onjoria marigiti gũthamio thoko-inĩ yao na gũthamĩrio thoko-inĩ ya Kangundo Road. Nataka kuambia gavana ambaye tulikampenia hapa anaitwa Sakaja. Hapa Nairobi kulikuwa na gavana wa kwanza anaitwa Kidero, hakuguza hiyo soko. Tukakuwa na gavana wa pili anaitwa Sonko, hakuguza hiyo soko. Tukakuwa na yule soja anaitwa Badi, hakuguza hiyo soko. Wewe Sakaja wewe Ienda kusema ati wale watu wanafanya biashara pale waende wakafanyie Kagudo. Wakati hao watu watapelekwa Kagudo, nyinyi mutafanya biashara gani? Wale wanafanya biashara ya matatu, mutabeba akina nani kuleta town? Wenye muko na duka town, mutauzia akina nani? Nĩ thutha wa gũthiũrũrũka mũciĩ wa Nairobi makĩria mathaa 5 rĩu, na mũrũgamo wao ũrĩ ũmwe makiuga mũnini wa President Rigathi wa Gachagua no nginya aheo gĩtĩo. Handũ-inĩ ha Inooro TV ndĩ mũciĩ wa Nairobi, rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua wa Boshi.